Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam Itay ka pa apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwag nga agpaisoan niya. Apag iso nga wanti aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang tanatrabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen na pagtunuan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utam. Saan mat lang agbayag dayta? Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amo ti agtimpla iti naima sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putam dayta, lakay. Hoy, si ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlaglako iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko kwa iti dati abangan tayo a pwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, diyo matimpakada no mabalin kayo nga aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos na mat nga aglako kami kanilakay ko. Siguradom laang apod no ti ibagbagam si ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila kuyo a barbecue ti maang angot diti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala kuyo. Ngam saan mat? At damat mang ibagbaga na katamtam na. Anya? Oy, mare. Aglaklako mat gaya man da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka numat anaimas tilako da? Saan pa'y kano anadalos? Napait pa'y kano tilako da nga isaw? Anya? Pampanunotak nga rod mare. Anya nga tano aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no day tati saan nyo apagkikinaawatan Saan mare? Aglako aklata. Makaamomot tin adag iti tattao no asino ti kayat da paggatangan? Siya, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa? Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting paragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amumoten kanyak, mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko na anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wan lakay, aglako tamat. Masigurado ka magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalaan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, ada na panunot ko. Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya day ta bakit? Agaplayak lang nga ni ti loan. Aglon ka? Jay, kasla pagot utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan tamat? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na, maragsakan ak mga lakay. Urekas kasano. May ibos tila ko ta a barbecue tunggal malam.
Uwin nga rod, bakit? Imbaglakid din ta napanunod mo nga aglako tayo ti barbecue. Jaklanam naman napigsagayam ti barbecue. Pampanunutag nga rod man en lakay. Anya nga ta no aglako tapay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Uwin nga agpaiso, bakit? Mayat deta napanunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mangalak iti kadwatang aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwartam iti naglunam? Uwan lakay, kamaudyanan na. Mairugita matan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, mano nga tinalon mo? 20,000 lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, mano nga iti bayadan ta tunggal lawas? Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Awan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray kamat amare. Aginanak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang ka kadagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak itay di ta pwesto da Ellen. Adamitan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamitan milk tea alako da. Anya? Ay, kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matanti ka aduan asaan anadalos ti lako da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itaarugyan mi matan kanilakay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na. Maragsakan nga rod ni Sir Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Ken ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas. Ken awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkid di Ala, nakay nanaak matan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya akong ti makaamong agbantay dito'y sango. Adamat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa. Bakit? Kundi alamat iti kadwa da. Ho? Kunamat lano ada ipasweldo da. Ha? Urayam lakay. No pumigsan to mati panaglako ta. Uray man lima ti alaog akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaisoan niya. Ay, panagbabayad man kaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskarte mo day bakit? Amangan no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad. Ay namare, kasla da ito'y pailaang jay lako yoy di na minsan nga aldaw. Madlaw nga minasaan nakalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day na sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat nga mi, no ibalang mi daytoy saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi ditoy Wala mare, ang mga nuag sakit mo ti tiyan ti gumatang. Saan? Di ka ka di madanagan.
Manunalawas sa naglaklako kayo. Ngimadlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad daw may gumatang, no naibusan tila ko da Ellen. Si kamot, mare. Di mo mo't panunutan no makapasaya itirik na day ta ibagbagam. Ay na. Agkarawag mo tanday ta kolektor. Intod ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kaslagong ungot ka. Talaga makaung-ungutak. Ay. Itay pa'y nga agkarawag ti kolektor. Umawag tasaan ka pa'y mat nga ruda nakabayad. Parikot ko lakay. No sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana day ta? Wan bakit? Kat nakuna na pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti dua pwesto, no bilang lang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga day nga Ellen. Sigurado a kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman. Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Un ka nga rod lakay. Kat nakuna ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay katwa na. Apag iso, umad-ado tan tilako ta. Uwan lakay. Kayat ko matkit di. Nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asaan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto. Ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre. Imbag la ang makabawi damot iti mano abulan abas siti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mo't nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Oh, apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Saan nga interesado iti anyaman nga ibagam? Kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Ha? Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak to latta no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya ati kasjay. Ngamin, pagsayaatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba diti pwesto. Ellen, agtalinaad tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasayat nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayo mat iti utang nyo. Iti kasta, ha? Awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako na, Ellen! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Ay,
Ay na, Pedreng. Ingkan sangwan ni Anje. Agur uray ijay salas. Jak pa'y nakadalos dito kulungan lagi ti baboy ko, nanang. Madamdaman to na sangwag ida. Jak kayat ti mataktak. Ngam, kababain no agur uray ni Anje. Itay pa nga agur uray. Ay nananang, importante dagito'y tarakin ko a baboy. Da kayo pa lang ti makisarsarita king kuana. Kabayatan na jak malpas to aramidag. Anya kalakit din aya, Pedreng. Itala ang asumarong karje kaayan ayat mo. Ngam di mo pa'y sangwan. Amangan no adda maibaganakan ka. Ang kayo kay din ije balay, nanang. Kasarsarita yo pa lang. Takalpasan na madalusak dagito'y kulungan ti baboy. Digusek pa'y ida. Aniya? Tinagbayagan ngay nga aguray no kasta? Anya laki din aya, nanang. Palpasek pa'y ti trabaho ko nakmal. Ala, ibagak nga rod dayta kini Anje. Ay, anya lakit din ni Pedring aya. Itala nga umayak. Tadinak mo't sarsarong karan ije balay. Angam, awan samot oras na kanyak. Ay, pasensyakan kini Pedreng. Talaga ngamin adi na kaya ti mataktak no kasta nga dar aramiden na. Sa bagay At damot kit di punto na, nana. Ala Urayak latan aging gaamalpas nga agpadigos iti baboy na. Nanalo siya. Uwan kat kabayatan nga agur uray ka. Agmerienda ka pa'y. Ada pansit alinutok itay. Amapan ko kumaisursor ita nga ilako. No kasta, ingkay ko maagisorsor ita itilako yo, nana. Uwan ko balasang ko. O sige, ingkay latan, nana. Amangan numabangles ti pansit, no di yu mailako adagos. Ay, sayang mat. Panawan daklatan dito salas yo. Sige nga raw, balasang ko. Kat mangilasinak, iti meriendaam. Anya kalakit din, ay Pedring. Ingka pa'y matagdigos sakbay makisarita kakada kami. ay, sabalin tapay ud mo. Agat baboy kan. Kit naggapuwak nga rod ije kulungan ti baboy. Ingka pa'y agdigos B8. Tanay, agat baboy ka. Ay, tadyak maano, santi agat baboy nga angot mo. Sige man lang. Alang nga rod, urayon na. Agurayak, Pedring. Takayat ka kasarita na imbag. Apay ka diya kastaka, Pedring. Kasla dinak kaayan ayat. Dinak pa'y masarong kara ni Jebalay me. Win tadda nga rod pigirek. Agluto ak iti kananda. Win no saan, inakagsapol iti kananda nga ilaw ko iti fades. Ay, dayta ka di tirason no apay nga awan oras mo kanyak akaayan ayat mo, Pedring. Maawatan na kumaanji. Ng makumi-kumak talaga iti trabaho. Nagado ngamin. Agalak iti kanan ti baboy. Agluto iti kanan ti baboy. Kun addapay lagi ti mulak anatengas asikaswag. Ala, maawatan ka. Syaklatan ti sumarungkarkan ka. Imbis asyak kuma ti sarungkaram. Saan abale? Tatalagamot nga ayaten ka, Anjay. Awanan sa bali ang babae iti biyag ko. No di si kalaan. Uray iti Domingo. Dinak pa'y maawis. Tamapan ta kumamot makimisa. Uray dahi tala ko matipagkuyugan ta. Ay, nagado nga min ti trabaho. No maipapan iti misa, agdengagak iti radyaw. Iso ang nakimisa akmot na. Ang may mayat tay personal amapan ka, ijay simbaan. Sige, intun maminsan ton. Pedring, ay ayatan nakade talaga? Anya laki din aya, Anjay. Damagam ka di pa'y dayta? Kasla nga min sa anak nga ay ayatan. Ay ayaten ka. Si kalaang tay ayaten. Awanan sa balipay. Pedreng, kaano kakaday ang mga asawa? Di kay agapura, tatang. Agkalay sa kaminto, kini Anjay. Ay nagasat ka. Tanapintas, kinada panggadan ni Anjay. Mangup opisina ko naman. Imbaga, takinayat na ka. Kitwin natairak mo, tatang. Ngamdi
Di ka agpampamayan. Ta mga mapukaw mo ni Anjay. Ay, saan tatang? Ay ayatinak ni Anjay. Ay, palagi pan kalaang barok. Di ka agkapoy-kapoy. Napintas ni Anjay. Kita mga makasarak iti natataar ngam sika. Mareng, nakaumay ka mat dito'y balay? Umay kalaawisan. Tainta maki birthday. Si kalaangan, Mareng. Sarong karak ngamin ni Pedreng. Mas dawakan ka, Angie. Apay, si kalatan ti mang sarsarungkar iti kaayan-ayat mo? Ay, katuan Tawan mo't nga rod oras na amang sarongkar kanyak. Iswa siya ako na. Awan mo dakes na. Ay, una yun. Di na ka man lamaikan mat iti oras na. Jay baboy na latan ti as-asikasun na iti inaldaw. Kat, anya ngay nga rod. Ada nga rod pigirina. Ay, kaasi kamot, prain. Di na ka pa'y ma-date ni Pedring. Awan anyaman na. Tinapatag. Ay ayatenak ni Pedreng. Day tatikas kunan, Mareng. Tata Jaime, ada ka din ni Pedreng? Umay kuman sa rongkaran? Ay nabalasang kau. Napan ijay uma. Ay, imbagakken kwa nga umayak itang agsapa. Angam, jakmat gayam madanon. Imbagam ayakin kwa na nga umay ka ita. Nagtulag kami nga umayak ita, tata. Ingkadanunan ijay umaa. Ang nagadayumay. Ang mga mabanog ka unay. Sige, tata. Agsubli aklangan inton bigat. Total, Domingo mat inton bigat. Umay ko awisan, tain ka makimisa. Kalpasan na, agpasyar kami. Ay yun Pakibagayo kan kwa na tata Umay ko sukunan inton bigat tagsapa. Wain, balasang kau. Ibatik latan da ito awit ko a merienda. Meriendaan yun ton, tata. Wain, balasang kau. Kitagyaman nak. Di yung liplipatan nga ibagakan ni Pedreng. Nga umay ko sukunan inton bigat tagsapa tata. Bayam, kay bagaktaw inton sumangpay. Balasang kau. Ay, una yun ta kaayan-ayat mo. Kasla di na kakaayan-ayat. Nagtulag kayo asarungkaram? Ngam, napankit din ije umada. Wen nga rod. Kat inuray mo kumaa, takas tamo ti aramidam. Nakaan anos kalatang agururay kan kuana. Jak kayat ti aguray iti mabayag. Kat, nasaya at mo tanalagip mo ti dimmagas di ti balay. Ay, kinapudno na. Kasla maik-ikatan ti amor ko kan ni Pedreng. Apay? Kasanumot ngamin. Kasla jak marik na ti panangipatag na kanyak. Jak marik na nga ay ayatan nak. Itala ang ama amiris mo dayta. Idinto ta idipay laang nga ibagbagakan ka dayta. Oh, kitaan na kami kan ni Henry, a boyfriend ko. Nag-sweet kami. Sagutan nakpay iti rosas. Oh, umay nakpay sukunan, kat agpasyar kami. Mareng. At least, adda oras may iti tunggal maysa. Uray kanayon ama kumikom iti trabaho na. Kanayon nga umawag, kat kumustaan na. Damagan na no sa dino ti ayan ko. Oh, si Kangay. Imbag ka pa yung Kasjay, ti panangiparik na ni Henry, ngay ayatan nak. Ang umsyak. Jak pa'y napadas nga inikanak ni Pedreng iti sabong. Nga oray la ko trumpet flower. Wano, sunflower. Ay, anyan? No sarong karak ni Pedreng. Adalat ta ijay umana. Wano saan? Adda ijay ayan ti kulungan dagiti baboy na. Wano saan? Aglutluto iti kanan ti baboy. Wano saan? Adda ijay garden na. Ay, awan, apulos oras na kanyak. Ay, nagagatlaunay ta boyfriend mo, Angie. Huwan, Mareng. Angam, kayat kumat ang mapadas tagpasyar. Nga iso ti kadwak. Ngam pulos adinak impasyar. Kat, anya nga rod ti aramidam ita. Jak ammo, Mareng.
I-break konsan. Nasaya at tasimangpit kan Pedreng. Imay ni Anjay, kat di na kan nauray. Kat anya nga rod no, di nak nauray. Tatang, nagbayag kan tumay. Idi alas 7, napan ka ijay uma. Ang manyat orasain, dandan ni pangaldawan. Nagdalusak iti root, ijay uma, tatang. Wen ngam nakitulag ka ni Anja sa rungkaran na ka dito'y balay ita. Ang napan ka kiday ni ijay uma. Importante tinapanak ijay uma, tatang. Kat ni Anjay, saan ka di nga importante keng ka? Importante tatang. Ay ayatem ka din ni Anjay? Anya laki din ni tatang aya. Apay ka di adagita ti damdamagin nyo. No ay ayatem ni Anjay, ay kat ipakitam nga rod anapatag keng ka. Anya, iso pa yun na mismo ti sumarungkar keng ka. Tay ayatin nakakit nga rod. Angam di mo mutikan iti importansya. Man nakaawat ni Anjay, tatang. Maawatan na, asyak akaayan ayat na. Kit nagagat unay, iso asaan to nga agbisayin into nagasawa kamay. Ta nagagutak unay nga agtrabaho. Ala makaammo ka, Pedreng. Nay, kunak man no imbagam kini Pedreng, nga umay nadagasan ita ni Anjay ta inda makimisa. Imbagak nga ruday. Kat napanmatan ni Pedreng ijay umana. Nagsilag, kan inala natay sako pangikan na kano iti kalyen na akamote. Anya, apay ngay. Impalagip mo kumakan ni Pedreng Jakon nagtagtagari Anya laki din niya anak mo aya. Kasla di na mutik-ik ka niti importansya ni Anjay. Uwan nga raw, sapay nagpintas ni Anjay. Kan adapay na talgad at trabaho na. Ay, anya laki din ayan ni Pedreng. Agbabawin taw, ngam naladaw ti amay. Apay akas tati ko nam, Jaime. Wen tama nga numauman ni Anjay. Kadi nanto kayat ni Pedreng. Ay, anya lakit di ngaminan ni Pedreng aya. Sige nga ro, tata. Inakon. Syaklangan ti mapan makimisa. Agkuyog kami kumakan ni Pedreng. Angam sobra mo ti gagat na. Tauray Domingo. Kat napanpayla ijay umana. Sige, balasang kaw. Pasensya amo ni Pedreng. Anya ngay nga ro, tata. Kan, pakibagayo kan kwa na. Anauma akon. Nauma kan? Pakibagayo kan kwa na, nga agwin naswas kami langan, tata. Tangay awan matlat patag ko kan kwa na. Ay, kwa, balasang kaw. Sige, tata. Inakon, pakibaga ko ni Pedreng, nga awan kamen. Ay, di mo ka di maikan iti sa bali agundaway ni Pedreng, balasang kaw. Jack mo, tata. Panawan to siguro, ti makaibaga. Apay asaan ani Pedring ti kasaritam? Saan mo't ani tata Jaime ti kaayan-ayat mo tapno iso ti pangibagaam. Idanon nanton ka ni Pedring Ay, naumaakmatan maring. Ay, oray awan kaayan-ayat ko. No awan motlat oras na kanyak. Isumot? Mas daawak ngamin ka ni Pedring Uray may sala ko mga oras ti ipaaynaken ka. No kasta asarong karam. Ngam di na mo't maipaay. Wan nga ron. Kaslakit din ipilpilit ko ti bagikan ko na. Iso ahuston. Lipato kon ti panagayat ko kan ni Pedring. Sigurado ka? Wan. Nakaikad nga kon talaga. Maring. Ay, anya lakit din ni Pedring aya. Nagagut launay. Kat dayawak day taken kwa na. Ngam, ti maday. Di namat maipakita na patag kaken kwa na, Angie. Ay, sana po no day tananang. Ingkay ayaban ni Anjay, tagsarita kamay. Imposible awaswasin na tayan ayat may nanang. Ay, imposible. Ay, nanang, ingkay ayaban ni Anjay. Kaya't ko kasarita. Apay asyak ti ibaon mo? Sika ti mapan iti ayan na. Ay, da kayo timapan nanang. Tas sigurado adenggan na kayo. Ay saan ang mabalin? No kayat mo kasarita ni Anjay. Mapan ka, ijay balayda.
Tatang, sana kayat ni nanang amapanayaban ni Anjay. Da kayo langan ti mangayab ka ni Anjay. Da kayat ko akasarita. Sika ti mapanitayan na, Pedreng. Ala ka din tatang. Siya kaya ti kayan ayat na. Kat sika may, nukas ta nga raw. Sika ti mapanitayan na. Tabarang ikan nakapaiti sa bali agundaway. Alan tatang. Ingkay ayabanin ni Anjay tagsarita kami. Sika ti agkasapulan ken kwa na. Di sikamot nga raw ti umasidag ken kwa na. Tatang. Daitan di bagbagak king kaiday. Nga ikam kumamot iti importansya ti kayan ayat mo. Hagasam, iso lang aro din ti mangsarungkar king ka dito'y balay. Hangam impaidam mo pala ang ti oras mo. Imbis asangwam kuma, ang mapan ka pala ang ijay umam. Tatang. Di na marig na ti panangipatag mo kinkwa na. Di mo pa'y maipaayan iti oray basit lang ang atensyon mo. Tatang. Pangasim Anjay. Saan mo awaswasin tayan ayat ta? Naumaakon kan ka, Pedreng. Mangsapol kan iti babae a makaanos iti ugalim. Sorry, Anjay. Di mo maipay ti kayat ko, Pedreng. Siyak lang arudan ti kanayon nga umasidigkan ka. Ang liklikan naklata. Ha? Makapainsulto ka. Sipod na gayan ayata, siyaklatan ti kumamkamat kan ka. Naumaakon. Nukas ta. Talaga ka di adina kong kayat. Saanan? Apay ngay. Kit nagaguta mo nga trabaho. Nagagat ka ngagpaiso. Angam awan mat oras mo kanyak, Pedreng. Ha? Nga uray agsarsarita talakuma. Jak kayat ti kasta. Ha? Sa anak ka naragsak, itikaskan ka akaayan ayat. Ang Anjay. Sorry, Pedreng. Napunasan adagos, ti panagayat ko kan ka. Anya. Anya laki dinaya. No talaga nga ayatam tinubyam. Ipaayam iti uray basit lakan itaw. Kastanda ti panangipatag mo kinkwana. Malah papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan nga intay pinaulwan. Nagagay launay. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Brenda, ala na. Sungbatan na kon. I-break mo ni Dino. Tadi na mo tag-diskarte iti biyang. Awan ti maganap mo kinkwana. Ha? Kat no naglaing to, pa'y nga agdiskarte iti kanan mi. Saan na ka agbisin kan kwa na? Tunggal umay iti kalapaw ko. Adalat taawit na amakan. Agbabawi kan tumot lang anang sungbat kinkwana. Iso nga i-break mo langan. Saan na ka agbabawi tapakpakanin nakmat ni Dino. Awan nga min trabaho ita. Iso, apapakpakanak latan ka ni Dino. Tutan, kayat nakmat apakpakanan? No siyak tayatan, Brenda. Iawid ka ni balay mi. Kit pagbalinan ka, prinsesa. Ado ti pakan ko ken ka. Agkakaimas, asidahan. Agayan ayat kami nga ruden ka ni Dino. Iso, asaan ka amabalin asong batan, Cardo? I-break mo nga rudan. Tanatataerak mo't lang nga miso. Agpanunot ka na yung bag. Sakbay ang maladaw ti amin, Brenda. Naimbag nga agsapam, nanagurya. Kastamat kan ka, Dinaw. Anya tigatangam. Nanagurya. Umuta nga man, iti kapi kin asukar. Tagkapi kami imang kani Brenda, alabs kaw. Anya, ay utang manan, Dinaw. Sa nga ribon ti utang mo dito istorkaw. Ngam, di ka pa'y nagbayad. Anya laki din. Ayan anak, agbayad akto ka di. Diyak may itarayang kay. Kat, kano nga rod nga agbayad ka? Inton maalak tay kontrata ka naggabyawn kanitatadam yan. Impagabyon na ngamin kanyak tay talo pidaso agar din na. Ngala, tapnaawan makunam. Sige pautangan ka. Ngam, ikarim nga agbayad ka, ha? Uy, nana. Agbayad ak. Unay kayon. Aya. Mala. Yagyaw. Tayo ututangag. Tayo nakaon.
Ang mga matagtakaran ni Brinda nga gururay kanyak. Mala, mabiit lang nga road, taikan ka. Kaskas di pa utangan nak, nana. Nayuna mo ni titlog kin sardinas. Na, anya. Nanyalaki din, nana. Kasyan na kami kadikin ni Brinda. No di kam mangan, tadi na kam pautangan. Ang mga nuag sakit kamay, nana. Anya? Ala nga Rodan, ang kapitan dino. Insagana kon. Ang dapay tinapay. Wine labs. Ay na. Nagimasente timplam, labs. Siyak tinang isagana. Gaputas si katigim matang iti kapikan tinapay. Labs. Anya nga iti iluto masidain tayo tunal daw. Di ka di inutang ko a sardinas, kinitlaw. Awan laka din tinaimimas. Mangiremedyo ka itinaimas asidaon Sige. Mangyagak tawin tunal daw. Ay, kasta ti kayat ko kan kadino. Sa anak nga agbisin. Sa anak ka nagbidot ng sungbat iti panagayat mo. Ngamin, mapsuga. Basta si ka, labs, ay ayatin ka unay. Iso asaan ka abisinay. Ay na. I love you, labs. I love you, loves, baby. Ay na. Nagmayatin na danggay. Nagganas jaw. I love you, loves, baby. Ay na. Ay, nagmayat. Day, pangipanam dito si Daon dinaw. Napumpun no day tadak ka malukaw. Ijay kalapaw ni Brinda. Natang. Day, apay ngaypan mo ijay ti si Daon tayo dito balay ngay. Ijaya kun amangan itangal daw tatang. Agdanggay kami kan ni Brinda amangan. Nagadubo day ta si Daon ngayon dalam. Imbes nga dapat si Daon tayo doon rabe. Awaday. Ijaya mo lang kalapaw ni Brinda amang rabe ay tatang. Tapnog lang kamay. Saan ang amin na makapangan? Nujak kasango ni Brinda. Tatang. Ay, aguray ka man. Apay, asawa mo na ya, ni Brinda. Wine, tatang. Asawa taon. Anya, ay sos. Day taki, din. Amuyo ay atag pamilya. Anya laki, din ni tatang aya. Nagadungay bagbagana. Mala, inakaon. Tamangan nung mabisinan ni Brinda. Diyak kaya tapagurayan niti mabayag ni Brinda alabs kaw. Ay, oo na yan. Nagalasin na denggay. Brinda, labs ko nga. Kas kalagraraman. Kasta tinawag may, tatang. Sweet. Saan ka day, tatang? Ay, sweet, no sweet. Ang umjak kaya daya babae para king ka. Ngabain, sa to. Alang, mangantan, Brinda, labs. Sige, Dino, loves. Ay na, nagimasan deta si daon tanga inyag mo. Natang, nga ada karne asagpaw na. Win, labs. Ala, mangantan. Nagimas ti si dain ka, labs. Ibusan ta deta si daon Ado na itaw. Mangibati ta iti si dain tahin ton rabe ay. Saanan? Si daon takot aminan Mangitid data pa'y laayamot. Malangarap. Mangantan, Brinda, labs. When gayam, loves. Kasapulak ti kwarta. Ngamin, gumatang ako maiti cellphone ko. Kaya't ko kumamot at ag cellphone iti touchscreen. Tapin-pindot laang mo ti cellphone ko. Aya. Sige Bayan, tasya kung di makamo iti cellphone mo at touchscreen. Umutang ak iti gatang ka. Nusungbatan nak, Brenda. Pasimpak da ito'y kalapaw mo. Padakkalan ta. Tapno napindas. Nangaro na tadaan to'y kalapaw mo. Kaayan-ayat ko nga ruda ni Dino. Apay kumasungbatan ka ngay. Ay na. Agbisin ka lang no iso ti maasawam. Kat no naggagatupay. Saan nakabisbisi nun? Nusungbatan nak. Igatangan ka iti litson na si Dam. Anya? Pasig nagkakaimas ti pasidaktuking ka, Brenda. Basta sungbatan naklaki di. Makita mo nga. Adya trabaho ki Jay Ili. Anya aya ti trabaho mi Jay Ile. Restaurant Nagado ti agkakaimas si Day na Jay.
Agum umak, Brenda. Aya, Iso ano sungbatan na, pagsidain ka itag kakaimas asidain. Ken ibagaking nga, Brenda. Dakal di sweldo. Iso nga agpanunot ka na imbag. Dinaw, ayan ti sweldo man ang kontrata naggabyon ngay. Awan si daon tayo ita. Ay, awana yung tatang. Ha? Nakipanam ngay. Tunggal at damat gadam. Di ka pa agparamamay. Awan man lati gatangam mo na si daon. Idento ta dito'y kamo na mga alat ipaspasidam itinubiyam asa daw. Anya laki din ni tatang. Aya, nagaduka sa asawin yan. Sa tutaya mo ni Brenda.